peace work na adani abotu peace work na adani mbenjoy bi to bi boss or body bon kwai tam no wabu abete ahyewi aka ho anu tramo eti wo jiga na dwini nyina sai wo de wo asisi awokum enye peace Mamo akwa bashonko ebatuma GHSO bidi edenana ama obuza na sape joining issue beto dwano eramede ebesomo ena netese endra da ebra NDC 4 ene bimso NPP 4 mo call peace work ewo ododio constituency mu no peace work no eni esacha bedane tese entokwa a ebi tutubo na ebi so etoto eye pentua glasses later said the kick out bottles near 2 ab one na say reason potieta tre ema peace work o mo shase o party bia obi a che party colors wo mo na mo fa akon obi a na me fa akon all of a sudden e beda na entokwa wo mo to bo e de bobo mo na ebi 2 bottles near the kick out no no pa de embeto dry but wo share videos a chako eni out mu say na very intense crime po say ejapade bi ebetimi ahwe nipa bebre so ehwo betimi aka na form the way ensem no eni sifa kono gofodo na asha say kasese say da bi akwa say de koso Nigeria o say sia ni ensas ne de keka no mo ye protest no bi no no bi ho popie no wo ye bi wa ha na say de mpa no mbache na ka peace work de den edane ebe to kwa ene tesa bo toto ene ebie so no bottles toto na bisa for say na assembly sifate no mitwa mo aba na machire mu pa e de achire mu the major prophet kum chacha on say me catch was say bomoden na hwe too much GH on say me kan ye nyene bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asodin ti na adam wo hu nyame ye no nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne yama papa a wo pe ahwe nyame hira na ura Memo akwa babiem na enede apostle Ajiman Pempe awada asafo the Bible Church of God 7 days kaswa Tuba Junction and asafo iwo owa ha say enede se woni yen beko ensem no mu ye ni ebi ensem na se enti ase bi ewo mu no enede yetimi esi ni pinuti for woni no waso edi ye nkomo no echi apostle mo akwa ba yeah nede bibi aboko orari adum no mo mpa ko Elewade ase na apostle so we na me adumesu we pa apostle say asafuma mobia we onyankopon donti ni na domara kwa obi a hoye boni bi anifi Elewade ase na apostle we de yemra komo prekope Ghana yenim say romanya de bia da ya no ya emu ye de to ye hu nkofo so mu fi ama wo do so mu ba eka de tere say ye de pasube ya sunbe na so afi mu ya abato afi semsem bi akokoso o miai eni say abato be ya na ebe ante se nkofo a campaign ase ni ye tin sem bi say ododio wo constituency mo copy work NDP for some share campaign atenti wo mo 1990 sa dia e campaign na NDC for so no mo kwan so me campaign na engo bi echi na dane bo totoo ene eye bottles totoo mo totoo abo mo amate se bi mu kre ambulance ni aba ho no na ye apostle dia ko hu ne sen yo ozua edika no mesre nyamishira dia mo nyankopon so dwi nka oni adwumanfo nyina cameraman bia ni mpenifo a dano na adwuman koso nya kese amen na afenso ahefo de
you from me, and you from. I'm going to sham, but then we are from of the 2 months GH. Audio. There's some abuse of phone, and someone shall be. Ama, oh, sir, as someone will be something. We're politics. So, now, unze ye beto aba dem bia abato no enim ni nachi na ye nsem bibiri ni mu no ne ade oh hwe ejaketu ya bi matches paketu obi na re so papa bia 72 o shinofu matches ba ko pa ya o so na koko ba konsene ne boshi ti odo owie via odika tonuna but is get to you a chef one na ties obi koko fu a shi koko fu no so aka oh ai bibi ki to abi e jack to anu na ye e jack si sari oh MPP ni NDC can no more and then the moon who said and one near friend UP ni Mateo for 1950-51 some no me oh but history and Ghana Kwame Nkrumah a party in crop any Mateo for in the floor and NPP and do somebody and to quite see Ghana we show you no transikai in Krasia near Dina you penny Mateo for a year 50-51 Coco to go even prepare you we as soon as you got a number we are with a penny be a man country some of whom you know Sabi Drew and the first near friend of NPP near Progress Party PP Progress Party and then watching Kwame Nkrumah the near friend of CPP and any CPP party and the two Kwame Nkrumah on the bay I be a friend Progress Party Dr. K. Buzia and then Odano and now and also Bedima a friend Bedima and also on one so a winning only see a nina chese a winning PP Progress Party winning somebody to go and say CBR yeah it is yo now me person check me must store short brief history be about it and now JJ be ku a obedi akonya JJ kapa JJ party and CPP na JJ ka CPP JJ so CPP and to be cool now taking over an power and beginning so chia and or John and or more for on one party friend NDC and the NDC won't be place you before when I crowd one catch okay oh yeah no and obedi and the CPP no Mateo ho ne UP for no and one party na show parties 2 parties and then be a more be we are seeing check papa Mubuni said, we na say we ban we suba na sia and mo ba beto e ho na okay enti no to wana e koso no me ya nyam nwa to be spain ba mpa ni mo say enkoye basama but enye we he no ya fasikan no ya fa bo oto na say wo hunu na wo bo tirimu wo pra so enkwase pra mo pra kwase pra ide na me kan say so mu jan sa ne mane ma no enye fe so me sa de no na e de basapasa bia ba o ma Ghana the whole world o mu yes muta kase Ghana a peaceful country yeah you see the pass will be so enti asumubion no so onyame adom yewom we say ni ma bi koso a ewudie no mu ne ne okobe na so Ghana de enti say enkuro bebre so eye enti NPP for ne NDC for no de omo ye no omo nya botre de ya ba ko le bibi e ba ko le bibi akunya
Baako na bedi akonya. Baako na bedi akonya no. Na mo ko a wo pere we pere me jeme mfa ma wo. Me jeme mfa ma wo. Nya to kwa na baba. Ntokwa na baba. Na we apostle we dey am mbre mu kakra. Enkase na wo ken nkase na nim se politics is fact say we na drenche anyway na drenche tie to aba baako na kofo na eji tum no nka ono no edi nkunim na wafa so but we sent tokwa be mu no na e pa say otan wo otan so na de tokwa ba wo na nkwa ebufo na otan na de tokwa ba etibi na tokwa be mu no ni say tesi ano yesa wa bato afi mu akakra na tesi abato bre aso ye koto ya ba no say ebufo we ebi ehye nipa mu a ebe ye oye media ma o man mu ana yo mama ndase onje abufuo ye mfa anye bibia abufuo e de awudie na eba okay e de ntokwa na eba e de basabasa ene nam nje urade ka kire pa se ye hwe ye mawia enkoto ye bufuo so ye nipa onipa butimifu but wo se mawia enkoto obufuo se mane nche no ay abufuo no ay dey wachi abufuo awaware mu a gu awu adwuma mu a esei abufuo de esei ne ma bibia abufuo no na ni nyina so no anibere ene kofa ba oh yes na anibere no so o se ame se obi ba konya no okay apeli apeli aba ho o yo kai Galatians 5 19 down na okay nka wose apere obi e prince obeja kunya okay so obi ani bila kunya no correct akunya no sinya kunya no akeke o woti ase akunya na o kwatina so na sa David tumi e wo hu tumi eni de bai eni sika ye die no yes wonya nya kunya na wo kwan nyina ye den ebuebi African politics o koto abe abaye ye go to e obi na me de me hu mi se o ko peduma e di ama obi papa na so obi maame sana wo hu no sana me hu no me se me ye mua no o si ye view it is o ko pa na ye se ye to abanso ti ye beto ne ba to me de mi se me ko peduma e na ama obi e papa ne maame yes sana tie e di won to ambo ase na nya den ni a baako ene be wimi mumienu ahemfo mienu eni here awo kroma ni nyi okay ship baako captains mienu yere entimi ntwi abaso Matias na so hu ni se empanimfo no saa mi ebufo ye sha se fi empanimfo no agasa mu wono mi kata omo kata go hu na we gina ha na obeka bibi na we so beka no kwan so ko bi na omo mu ye chitaifo no mo che omo te se na we ye ni se na we ye ni se ba sa no keke no aka wo enye te se asem no waka no ode we bia be kire se o se mi na we ni wo mu bi mi hu se o ye se but no mo keke da ya omo politics na we ya beka ye opposite to the bakuna kanata say we cannot be aka we can be okra po perifo na mu tra radio station kra wo mu ka say mu ka bot mu say o mu ko mu from ho na mu say no energy tie for na su ase say ade o mu a akwa say obi ni na tamfo o e de etoko ya be bie mu o uzu ameda se bebre nyame israel o mu say e o mu wo bibia o mu say your friend political talk o mu panfo no o mu ya danfo any aduafo o mba radio so mba TV so many ade na bia mu discuss me na say mu ye debate before your friend NPP ni ba ko free NDC ni ba ko no to no obi ani abre kati ani o pani o do ape o mu wie ya no o petrasi o mu kodidi o mu sere ye din komo o mu ye adamfofo any aduafo o mu mienu kra timi ware o mu kra timi ware so but almost a political talk obi a pray for benyane de o di ase okay ento mo hia obi a ni be bre bi go be cassette ya no yonko awo TV no so na ye nyina ye hwe ezo NDP for the NDC for the say ni enso ye ka ana ye ni nkwara na ye wase ana sabe ye nwene nkochi
enti yɛ to no abe na oni ka se brono ba ku bi community bi a mo atie no go say oni ni nua na da bi yɛ dey aka because of this politics. Say oka onu no dia ope no oka chere da fo no ntina so no so pe ntina onu no a fita fo fita mu a no mo je chinye akọrinza fo ko shia apatesi ba no mo so debate no mo je chinye na ayi wo tete be ni pa bebre no mo je chinye no mo kata kata na ya ntokwa no mo ni ade ade wo mo so mo te soro mo yes awie no wo ma ko chie chie ayi nsem akọje drinks aduane no man ye party no mo titi ano no man atutu ye car wa ejuma de mo ejuma mo ye so ejumete ayi Ghana fo no mrantie ne maba wa mo hweye mabu no omo hweye nyesa wo ba hwe wo nkwa na papa no woto minister no woto wo ye kura o mabio funda kan kura wo betadaka ro ntimposi wo wotenzo a wo yeden o ma ni won wa prampo no peace work here o mo kokra no peni bia se mpelifo no ebi nkra nka ama so emrantie no sa no to mo trefo utunu funso a ontie o ka bi che obi a obi entie no anso di patch na sa make say bi a man by 50 Ghana bi ne yi a share them no di bi ya ku bua protection wa tramo ani ba ku bi mu si ya frese shisha se de ni wi no mu ni ade ade wi na mu shisha ina za ke frese ko se no kure ati ati 50 series no the whole day no ba spend the we petition ne wi ni tramo no mu ni ade ade akodi ba ku ba mi enu bi di aka ho anu no obako fie mu opra we nye jimi se Nansa wo. Ama se mo yansa wo. Etu eso mu tai. Eti mpentwa. Obi tobo, obi to aba. Obi ye se kan. Na wo rese na obo no obi atu bibi no obi apagya crate o da so agina ho. Wonyane. Eso so bonu na se o press si a. Na ho wadi nyina to atwa. Ni amma no so to ken. Pa, ya kodo hospital na woni echi bia di ba na ja fawo. E fa so be no wo so. Trovie diti no wabato e wotim de obeto abamon bi e wotim ana me boa edu na kokomoti no de open no wo goto wo de akosi so ama no period na ko be na to be na ho ato obi be sa na be e be wi asikura na wodi dem na adwuma kuta no kontimi nko adwuma nko ye adwuma no aye mobo mpeni fo no so ma fie be ewo eni ma ye mpega pade bi so mama over transit now e fan transit hwe ho ya nye no pran kwase pra wu ya wu kwase wu we koso ni abi ebi be wu ebi be pire pra ebi be yare ansa ne to aba ni wie no eni aba na chi no wa betinti ma koso ma Ghana apostle we dey fa won se me twa to say futuo anasa sem kra ba kokra na fato emrante ne maba o maba sabre ododio constituency to cause this say timi so on to yen for not say about to obre yen koye sabi e wo yo me da wase yakuya ama o se na me pitiance na me ka CPP ni mate wo ho asem no adekoya sha ase ache na de ni bie aba nti obia sonson ho nti Ghana fo mabum mo mani na ho ise upra wo pra nkwase pra wuwu a wo wu nkwase wu ebi kura so wan sakra wa tin na ko wu boni awurade nyankopon be sa to wa edo ha tu ma shi waka we dey double na o ko ya na sa wo ba ene madam bi e fe ko go se double salansa but so bi no leje se wi asa ba no obe ye useless person Fasopia mouse. Because a probia one Maria Moba Kumpo. The camera that I can say, as Messi, Nebeni, the Anamu be maybe say Tomo, Nebeni, you never cow. Well, we are just as on something. Vasovan also. And the sunny city, you know. Nano CPP, Matthew, and to quite about, and then yo, and the gun of one, also very in this history, no limp one, or can Van Chanko, near yet was a man, Amma, because the BS pay. Okay. And the year and yet, and the Yanshaya of Munsaba for Comiso. I will really I hear Pasabasa woman, Ghana, a peaceful country, may maintain your peace. Now, some Drake see any Kabia.
emma omen na kodwo ne bewi a yenta ne chi kwabena ne bewi a yenta ne chi wo ye nyina ye Ghana fo enti ye mebeza be kan ne se MPP o NDC o wo mu a de obawi ni bia no mo me ya nyintum na pe so fe dem ni twapto ne se electoral commission ono so mo mo de nyere dwuma yi onfa ni me mu akwa mu pa yi e ma no kore enya dwuma de obawi ni no onka se ono ewi ni onko diska ni bi achi anko je obi sika boom billions of dollars na onko chia ade no na adamudie ifrenya safoni say Bible kai so nti electoral commissioner no so wono ye referee ka e kotokone hat bobo na referee javivi no say ene hat wo mema kotokofo ahye wotwu mutan referee so o mi ahyewa meboa say electoral commission oti nti me de asomdwe na me sese entra oman no nti no ame yenya basabasa entokam fa so bia ni so obi twam sika sisi a odi udem sene tetero mu ye no enti Ghana fo no yema yani ndaho na politics ena the problem ena how eba o ma bia politicians no ena o mo den tokwa be bo man civil war be ba politicians ena eni asoja fo na asoja fo no ngo mfom tuomu apozi fo mfie tuomu na yemfa civilian fo ma ena emu man no yen twetwo yen kokon basa enye sort ase enti di omo ye no de peace to work na omo so omo peace work ye ga no kan peace work no mo ko peace work na afia dane mai peace work na adane abotu peace work na adane mbentoy bi to bi boss or body bon kwai tamre wa bu abete sia wi aka ho anu tramo enti wa jiga na dwini nyina sai wo de war asisi awokun enye peace enti o me sempen for o mo no mo kasa yie na sa peace work na obia o mo mienu ko bom mo ye peace o mo ntwam sandi ji vono be ko peace work o mo ko mo de edina sana ni adi se na o twi so na people go so akoye de na se bia adina sam konti men so a yenya obi akọ tena na se bia fa na sam ko enti e bobo ne se kwabena na se kofi na awini a eno ayo ye nwa kopon ye da wase ya da otumfo ase na de o beta so no o te so ni han se o mehwe o ma ni ba mu panivo no o mo hwe ye ye o mo na so ye nya ni so mo ube di president ube ya we wo hini wo krom pani bia wo da eko bia wo na osom eko no wo na osom enipa wo manum enye nipa no na esom wo owrade yesu kan o mantia na personal we dey see the my me say papa yesu kan o mantia o mati enso ye fa nyatuma wo ti ase enti no ma enima o man no pe no nipa na ye pe na ye beto abama wo mo wo nya de ye pe emfa mayen na nye o mbotom ska e wo mo de ye o mo ko bobosia bosia bia ame China for cradika America for cradika mo ko bondo fa no mani yi mai school nya yi adwuma mra enema nya papa na maba wa ne mrantie so entimi ware ne ya ntona twani e gama nsam ne Ghana ya hontai na enema no kobo ne dodo so ti ase ne asumdwe mra me da onyankopon ase awrade nhyira o man Ghana na eminise de asie o mehwe abefa ho adwen no mo penfodi bibia tutuye ni ho atoye medamase apostle Adjuma Prempeh mi number ni 0544 262614 0544 262614 and 020 70 200 and 11 020 200 70 200 11 awurade asumdwe ene nhira no suma Ghana for o Yesu dimo amen na ebusia for Apostle Adjuma Prempeh and amoten nkan wacho na dwen e de afa manso treme ntemo asema no mi so ewo odio constituency ho no na dwen chene mu no nso ne ya adwen abetimi e de atodwa ewe comment section na wo adwen foforo bi fa ho so a
Bomodi afato your comment section and follow ye our Twitter and your Instagram page at too much gh_ and your Facebook too much gh. And I'm Obusa na me to my sign Eddie Eshapi Macram. Me dey Isaac Odwampo, obetun afem the great ampo mbrembrem. Wonu me nka mo ni ehwe too much gh. Too much gh. Mo ye too much. Na me so me ye am fire. Too much gh. We are boy what? Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH.